nkomeje kuguha ikaze wowe ukurikiye Umuhuro Sports. Twazindutse kureba uburyo twabagezaho amakuru agezweho mu mikino ku mugabane w'Iburayi. Murabizi yuko hano niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha ntuzigere ubarizaho amakuru yo mu Rwanda, mu makipe yo mu Rwanda. Twebwe twibanda ku mugabane w'Iburayi, ariko bibaye ngombwa bijyanye n'amamace ahari no mu Rwanda turahagaruka tukagira icyo tubivugaho. Ariko cyane cyane Umuhuro Sports ubagezaho amakuru yo ku mugabane w'Iburayi agezweho cyane cyane mu makipe yanyu mukunda. Ushobora kwibaza ngo biba byagenze bite rero? Ikintu cya mbere ugomba kumenya kugira ngo byose bikugereho ni ukubera iyitwa Winabet Rwanda. Winabet Rwanda ni kampani nziza yo kubetingaho imikino. Ama-pre-season yatangiye, igikombe cy'isi cy'amakirebe, ero y'abatarengeje imyaka 21. Ibyo byose urabisanga kuri Winabet Rwanda. Jya kuri Google Chrome yawe wandikamo ngo Winabet, uhite wiyandikisha. Icy'ingenzi ni ukuba wujuje imyaka 18. Niba utuje imyaka 18 ntabwo wemerewe gukoresha Winabet. Ndabisubiramo, niba utuje imyaka 18 ntabwo wemerewe gukoresha Winabet. Ikindi ugomba kumenya kuri Winabet, barakubwira ngo tega mu rugero. Ubwo ibyo byose kubera Winabet, reka turebe match zaraye zibaye ndetse n'iziri bube uyu munsi. Noneho turebe wowe ushaka gukoresha Winabet wazisanga hehe. Ni kuri website yitwa winabet.rwanda.com. Asigaye Winabet ukayisanga aho ngaho, ukiyandikisha. Wanza kwiyandikisha deposit ya mbere cyangwa se kubitsa amafaranga, bahita baguha bonus ingana n'ijana ku ijana yayo washyizeyo. Ubwo aho ni kuri Winabet Rwanda. Winabet Rwanda niyo mufatanyabikorwa wacu kandi wizewe ahantu hose. Akaba ari nayo mpamvu rero tuje hano kugira ngo tubarebere imikino yaraye ikinwe ndetse n'ukuntu byagenze. Turaza guhera muri ero y'abatarengeje imyaka 21, ariko byaba byiza duhereye kuri ero y'abatarengeje imyaka 19. Ero y'abatarengeje imyaka 19 ku munsi w'ejo, ikipe ya Denmark yatsinze ibitego 5 itsinda ikipe y'igihugu ya Montenegro y'abatarengeje imyaka 19. Ikipe ya Espagne y'abatarengeje imyaka 19 ku munsi w'ejo yatsinze ikipe ya Romania y'abatarengeje imyaka 19. Aho ni muri ero y'abatarengeje imyaka 19. Ubwo rero tugiye kujya kuri ero y'abatarengeje imyaka 21. Tugiye kubabwira rero match zihari uyu munsi. Ikipe y'igihugu y'Ubufaransa y'abatarengeje imyaka 21 irakina n'ikipe y'igihugu Pologne irakina n'Ubufaransa y'abatarengeje imyaka 21. Georgia na Portugal, Romania na Slovakia, Espagne n'Ubutaliyani. Aba ni abatarengeje imyaka 21. Ero y'abatarengeje imyaka 19 uyu munsi Norvege irakina n'Ubuholandi, Ubudage barakina n'Ubwongereza. Ngire ngo aho ngaho wabyumvishije. Iyo mikino yose urayisanga kuri Winabet Rwanda. Dukomeze turebe rero mu gikombe cy'isi cy'amakirebe. Ku munsi w'ejo mu rucerera, ikipe ya Palmeiras yanganyije ubusa ku busa na FC Porto. Botafogo itsinda 2-1 itsinda Sounders. Chelsea itsinda ibitego 2, yatsinze ibitego 2 ku busa itsinda ikipe ya Los Angeles FC. Los Angeles FC murayizi cyane, niyo irimo abakinnyi bahoze bakina mu gihugu cy'Ubwongereza, barimo witwa Hugo Lloris yakinye mu kipe ya Tottenham. Hugo Lloris muramwibuka cyane, ubwo uwo nawe akaba akina mu ikipe ya Los Angeles FC. Ubwo ikaba yatsinzwe n'ikipe ya Chelsea ibitego 2 ku busa. Ikipe ya Los Angeles FC kandi mugomba kumenya yuko ariyo ikinamo uwitwa Olivier Giroud nawe yakinaga mu ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Chelsea. Nawe ubu ngubu size ngiza akina mu ikipe ya Los Angeles FC.
ubwo rero ku munsi w'ejo ikipe ya Chelsea yatsinze Los Angeles FC ibitego 2-0. ni ibitego bya Pedro Neto kuri assist ya Nicolas Jackson ku minota 34 ndetse n'igitego cya Enzo Fernandez kuri assist ya Liam Delap uwo Chelsea yaje isinyisha. Liam Delap atangira neza atanga assist. Ikindi kintu wamenya kuri uyu mukino nuko uwitwa Cole Palmer wari umukino we wa mbere yambaye umupira wanditseho nimero 10 mu gihe twari dusanzwe tumuzi kuri nimero 20 mu mugongo. Aho ni ku ikipe ya Chelsea mu gikombe cy'isi cy'amakirebe yitwaye neza itsinda ibitego 2-0 itsinda ikipe ya Los Angeles FC. Ushobora kwibaza rero ngo Chelsea yabanjemo nde muri 11 babanjemo. Mwizamu hari harimo uwitwa Robert Sanchez, yari ifite Adarabio yitwa Levi Colwill, Marco Cucurella ndetse n'uwitwa Reece James, Romeo Lavia, Cole Palmer, Pedro Neto, Noni Madueke, Romeo Lavia ndetse n'uwitwa Nicolas Jackson ndetse na Moise Caicedo. Iyo ni ikipe ya Chelsea, abo nibo bakinyi yari yitwaje umunsi w'ejo itsinda ikipe ya Los Angeles FC. Indi match yabaye ni match ya Boca Junior yanganyije n'ikipe ya Benfica ibitego 2-2. Ari nako ikipe ya Boca Junior niyo yabanje ibitego 2, none ikipe ya Benfica iza yishyura. Ushobora kwibaza ngo byari bimeze bite? Ku minota 21 ikipe ya Botafogo Boca Junior yatsinze igitego. Ku minota 27 itsinda ikindi gitego 2-0. Ikipe ya Benfica ku minota 45 n'iminota 5 inyongera yitwa Angel Di Maria yatsinze igitego cyo kwishyura kuri penalty. Ariko mbere yaho gato ku minota 45 witwa Herrera yabonye ikarita y'umutuku. Uyu nguni Ande Herrera yabonye ikarita y'umutuku. Noneho ku munota wa 72 witwa Andrea Belotti abona ikarita y'umutuku uruhande rw'ikipe ya Benfica. Ubwo yitwa Boca Junior yabonye amakarita 2 y'umutuku kuko baje kongera ikipe ya Benfica yatsinze igitego cyo kwishyura kugira ngo bibe 2-2 ku minota 84 gitsinzwe no witwa Nicolas Otamendi. Nicolas Otamendi niwe watsinze igitego cyo kwishyura. Birangira ari ibitego 2-2. Boca Junior n'ikipe ya Benfica banganya ibitego 2-2 aho mu gikombe cy'isi cy'amakirebe. Harona kandi gakipe kakinaga muri Algeria kitwa USM Alger katsinze igitego 1-0, ariko n'ubundi kari gafite ikarita y'umutuku katsinze igitego 1-0. USM Alger yaraye itsinze nayo. Ubwo akaba ari gutyo bimeze. Yitwa rero tugiye kureba ku bufatanye n'ubundi na Winabet, tugiye kubarebera matches hari uyu munsi ushobora guteka kuri Winabet mu gikombe cy'isi cy'amakirebe. Iyitwa Flamengo mu rukerera yatsinze ibitego 2 itsinda ikipe ya Esperance de Tunis. Mu gihe twari tuzi yuko Esperance de Tunis iri buze kwitwara neza, byarangiye itsinzwe. Fluminense uyu munsi na Dortmund, Liverpool n'ikipe ya Urawa ndetse na Usan HD na Mamelodi Sundowns. Aho ngaho ni kuri matches hari uyu munsi. Reka nizere yuko ibintu bimeze neza cyane. Muri Sekafa Championship mu bagore muri Afrika, Tanzania n'u Burundi, Kenya ndetse na Uganda uyu munsi akaba ari gutyo bimeze. Izo matches zose urazisanga mu yitwa Winabet Rwanda.